Pemirsa stok bawi ring Kabupaten Tabanan ketarkayang aman antuk nagingin pembuat Raina Galungan Miwah Kuningan sani jagirau. Dua ninga sapunika penincapan arga ketarkayang kantun memargi ring tengahing ageng nyani pengarsan krama selami hari raya. Kepala Dinas Pertanian di Stan Kabupaten Tabanan Insinyur Inyoman Budana Mausang, stok bawi ring Tabanan kantun aman antuk nagingin pabuat galungan Miwah Kuningan. Anut ring data warsane lintang, wilangan populasi bawi ring peternak langkungan Kalilikur tali ukut. Kawawahin ring warsane mangkin ketarkayang wilangan ipun nented banget mawah tur kantun sida nagingin pabuat rahinan krame. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Kabupaten Tabanan, Dokter Hewan Gede Eka Parta Aryana ngawawahin, ya diastun stok daging bawi sida nagingin pabuat galungan Miwah Kuningan, nanging ketarkayang arga adol bawi ring peternak ngemalang, sayang sareng sadurung nyani. Rau mangkin arga bawi saking peternak pinisor 3 kutus tali a kilogram. Nanging ketarkayang ring sajroning nyangre rahinan galungan, sida nincap kantos petang dasa tali, kantos petang dasa 3 tali rupiah kilogram. Kawawahin panincapan arga ketah memargi ritat kala nyangre rahina galungan Miwah Kuningan. Sinarengan ring pabuat krama majang daging bawi sane saya nincap. Antuk mastikayang bawi aman saking pinyungkan, di Stan Tabanan pacang tedun ke lapangan antuk nureksain kesehatan hewan, pamekas bawi sane pacang ketampah krama ritat kala rahina penampahan, pinake edan rahina galungan. Panureksan bawi kelaksanayang oleh petugas ring suang-suang kecamatan ring Kabupaten Tabanan nganggen sampel acak. Manik bisnis Bali nguningayang.